we go. Hi guys. Hi guys. Let me hope you are good and fine. Let me talk. Reka bino bivuge magaze. Muri kundeba so ibintu birahindutse uyu munsi, ibintu biratandukanye. Nibagiye no kuvuga amazina yanjye. Murayazi ni bisanzwe the arayatatse and home girl, you know. Rero nk'ubisanzwe tubazanira ibintu byinshi bitandukanye, udukino n'ibindi bintu byiza. So uyu munsi rero nazanye ibindi bintu. Twazanye ibindi bintu. We are going to do eating competition, man. I swear ko abantu ndi buze kubatsinda. You see, dufite amagi 10. Amagi 10. Oh shit, nayinyemere. 10 so tujye gutanguranwa kuyamara. Dufite urusenda urushaka rukoresha cyane ko nge ntarukunda. Dufite n'umunyu. Sikwazanye gake. Dufite n'amazi. Uyu murabona biruse kumuniga. Biri bunigonga. Muri unige ari bugirite. Ari bufate amwe. So na tutabatindira tujye gukora iyi competition. Tushaka bari ndibuze kurangiza mbere guys. Akarya amagi 10. Uwo ninjye. Dufite rero phone turakanda dusetting iminota umuntu bimara mbere arabazi winner. Let's start. Ubwo nyine nimvuga ngo 1 2 3 we go turatangira. Hello guys, nkuko mibona ingo ni peace if you are the struggle woman. I'm ready to win. Me too. Nitware Jine uko mubibona ubwo nkaba ndi burya amagi 10 ntago ngayamara kandi ngabatanga akujya ngiye umunyu wanjye reka tushyire hasi yego ko biraza kunyura nanjye reka mutuye agasenda mugapfundure tukoroshye ibintu batagira uwo biri guys rero tugiye gutangira ndabara 1 2 3 4 1 2 3 undi tutedutangira guys muturebe atagira umuntu yayisha namuntu ushaka kucheating muturebe very well wandike muri comment wabonye ko ari bude cheating tubwire uko bimeze 1 2 3 we go kwetona nabyo nzi bari gutonora mana we ari kweriraho oh my god mana we oh my god ntabwo nabyizera ntabwo kuyatonora yatonore ni ukuri ndabare guys arimo kudupfunyikira ntabwo arimo kuyatonora okay uko museka ariko ndangiza Seta no kwitwara neze man oh my god ubundi ko mudashyiraho icyo murampemba nyamaze arananira nawe none se icyabikara cyane amagi muri kuyashyira amagi muri kuyashyira njya kuyanani ndatuma bimpora suwe amagi atanyashyira ibishishwa biri hehe yego ari kubirya nabyo yego ari kubirya oya ntabwo bishoboka buri wese areba imureba buri wese afite amagi 10 bizere kutarimo kuturira mu mibare
don't eat the numbers. Titazi the numbers. Umva. Kugenda kasi ko kugerayo. Mbya bintu afuganya amagi atatu. Nanye mfite amagi atatu arindwi. Yeah, my God, akugenda kasi ko kugerayo. Ndajya gaciro kimwe cyaha. Ninga isigaye mu nimbare. Yes, tonora. Arabura ine. Rero notin. Murenda buro. Manda ndabereka. Mugari gucisha no mu mutwe uko ari kwiyageye amazi. Sikabura biri. Amina, nata ingayi sigaye. Itatu sigaye. Naona aya mazi. Shanda tsinzwe. Shana aya mara. Andi subira yo aya mazi. Guys, mutrebe kwa. Nta muntu useka ari kuri. Andi gakera ati. Iyo pose muri gushyira mu sireme. Mana we guys, amajosi tigaye. Debwe batatu agatatu. Ayo notinga ine. Tatu. Makumaze. Pima kumaze. Sha pisa ararya. Yaya mazi. Guys, I really too bit. Turareye. Si. Oya. Ntabwo tubyemera. Sumugwa y'amajari kwa Nariranye Ibishishwa biri he? ari. Oya. Reba ibishishwa byose mfite nge nariye amagi atatu. nuko atonoye njye nariye n'ibishishwa. Yes, grani majya biri gusa. Haba ntabwo nabizore. Shemsa majya sigaranye. Njye naya mazi. Ngiye no kugaruka. Nawe naziraye ndakuka nawe nakina kumwari aya magi. Rukesha. These are cheaters. Reba ntabwo nazewe. Ubu ntabwo ari. Guys, mwabonye kutanya amagi arutayo bariye. Oh my God. Nari bitagashyiraho. Guys, kanywa amazi ndikumva nenda gupfa. Aba bantu ni abacheaters. Reba amagi yose bayahishe. Ko nahagiye. Ngewe reba amagi nari sigaranye. Ni amagi atatu. Guys, at least nibura nje nariye ayo nariye byanyabyo mwese muri kuri. Ngewe mwabona ko nabiryaga. Ntabwo nagize misha. Ya shabiri. Ya ngwiki. Ndebe wa watubeshya ngo yariye ngo yayamaze imbere yacu. Guys, kamabwiye. Amagi atanu yose. Nzakora izindi competition nako zitarimo kurya amagi. Usanga sinyakuri. Guys, ngewe nariye ese uri kwiyumva gute nyuma yo kuducitinga? Tubwize ukuri utubwire ukuntu byumva ngende. Si wowe uri kumva koko wajya muri competition kurya noneho amagi unashishwe njye nariye n'ibishishwa. Washishwe basa nabyo. Intungamubiri zose zuzuye yaziri. Zose naziri. Nkuko mubizi amagi 10 koko ariho wayabyuka yamara. Ntabwo wabishobora. Ntabwo kumuyarya ukumva agiye kugaruka. Ariko ngewe nagerageje. Njye nakoresheje ubwenge bwanjye n'ubundi yanime muyazanye ahubwo muyakuye. Wariyiriye. Munshyizeho n'ayaha. Umva uri umuhanga. Ego amagi 7 na bashyizeho n'ayaha. Amagi 6. Oya mu bigenzo biragaragara ko njye ibyanyu wowe. Yena ndi kurwana no kurya amagi. Ahubwo wakuye. Ubu se ninjye muryi cyane muri aba bose. Shaka nkwa amazi ndumva. Ninjye muryi amagi cyane. Subscribe on our YouTube channel ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. None utangiye competition nzakora zabariye kurya ibintu bitari amagi ko muri sinyakunda abanze rero uko nakunda amagi. Hagenda renga abi 3 simisi. Ayo nare yose. Uri amagi 4. Ntabwo ndayamaze. Ari amagi 6.
oya amagi 7 n'ibishishwa yari amagi ibishishwa 2 ngewe nariye amagi 5 ari complete aseka babaze ngo ayo magi yose babwira ngo yariye aya yose aya nayi wawe aya yose na yabo guys nkuko mubona ngewe ari nariye dore aya ni yasagutse nandabiri basizanga nariye amagi umbaga sizajya muri bitara amagi competition kuko amagi sinyashoboye ndayanga naratogosheje nyama noneho agasenda no kutazi icyo yakambishije yasetinze we agasetinga sareka rurya afite impamvu nase namwishyura Yesu guys hanyuma next time tuzazana tuzarya ibintu bitari amagi ibi ni turya ubugari tuzarya ubugari ko muzawisha noneho muri ayo makanzu yabo zajya gahita bufata thank you for watching dufite ibintu byinshi bitandukanye stay tuned kuri DS TV umva tuzabarya please subscribe on our YouTube channel please support us we need your support we love you